Salamaslarlar namazlar hutbanda uşak keçingizler menen Buramesi Balasar Orta Mektebi'nin 1968 yılı törülgün ballar kızları 1985 yılı Dalaşov Mektepti bütürgün yılı Mına uşendip araların göz açıp cumgaça 40 yıl ötüp etkenliken anıtlar 40 yıldır joluşu geçingizler kut bolsun dep koyalım bu klas baytып bir klасста оқыған классташтарды астыңызға шақырып өтейін. Мынакей астыңызға жезделер менен аяш келіндер өзгөчө маанай менен кол чапып салыңыздар. Астыңызга Макинов, Токтосун жана ошондой эле Орозбаева Венера эжекеси кол чапып салыңыз баракелди. Жана ушундай Чуманов Бакыт менен Тиленбаева Гүлир эжекелерибизге кол чапып салыңыз баракелди. Кабыл алыңыздар. Карбашкеден жүрчүбүз. Калипебеттин ачты, окуду тамгаданып, кыздарды чачынып тарды. Абдиев Нуралы, Айталиева Зубайда, жана Төрегендиева Зülfü эжекебизди чакырабыз баракелди. Шарбайда шарбас. Salayım hareket. Ağlamlarınızda. Baytikov Samarkan, Cakıbayeva Camgül, Nazarali Dilgir Baykesi çakırmaz hareketi. Ağlamlarınızda. Kokoyeva Almaş, Kurmanbayev Suyunbek'e kalsın çakıralım bırakıldı. Allah'ım olsa. Satıvaldi Hanarbi, Almbekova Çolbo, Mangaşa Kökünbek'e kalsın beni birlikte. Toğulova Tamira, Nazekov Tünevek'e kalsın. Klasasından çok da sağlar olarak geldi. Son turaslar şu maçı tuttuğunuzlar, kırcılık yoluşu geçecekler, futbolsu dep şarı götürüp bir bol çağırı! Bizim bu hafta çıkan şu okuçuluk gündür degen muzikal çağırma sizlerge qanday oladi bilmiyorum. Men için andan sonun nostalgiya, anıtın şu Bekbörov Magavasın çağırması bilen kak mektep uçundagi oku gündörün kimli qatarı şu muzikal çağırma meni var, şu bilet anagin dasturxon joyidan o'rnalaydi. Ana desa, çoga qo'llar maşa aylanib biylaydi desa, ketgan desa çoga.
paslaşıp korlaşıp ama onun tadına inanılmasın. Çuvardayım, geceleri bağlayım, hiç olsa da bırakmadım aynayı. Ağır benim ovucumun kaynağı, elinize kampanyaldım dayandı. Ünsüzlükle konu buladı, ülkemizde büyük kulağımı, adli benim hoş olmama kulağımı. Ünsüzlükle konu buladı, ülkemizde büyük kulağımı, adli benim hoş olmama kulağımı. Şahane bağırma hareketler. Burası öyleriz. Annemizin bağırmalarında nasıl yapabileceğinden orman perizleri soramaz. Büyük bir bayramda başlayın. Hava koyunuzlar var ya. Gelin. Şu 4 sınıfın içine kızıp durak olsun, aralaşıp oturganlar söz olsun dep, biringizden bile biringizden aralaşıp otursanızlar жақсырақ olur деген niyette. Topmuş gerek var. Evet, yok. Бүгінгі қыржылдық жолаушының кешенің қатысушылары жалпыңыздарға малым болғандай өзгөчө бір салтанатты кече болсын деп атайын бір башкача программалардағы уюштурдук. Буюрса сиздердин бактылуу көзөмөлдөргө ээ болуп кетсин деп атабыз. Эмесе биз сахна төрүбүзгө бүгүнкү кыржылдык жолаушуу кеченин ачылышын Afgan Soğuş'un ardagерлердин төрагасы Асылзара Курманбаев Сүйін агайыбызды bir kol çalıp tozmamızlar var ekendi. Көңілі банайда. Урматтуу классташтар, урматтуу жездилер, мына бүгүнкү биз үчүн чоң майрам болуп атат. Буну биз былтырдан бери даярданаттыгы 40 жыл болду. Мына 20 жыл өтүп кеттир. Мына биздин тоюбузга бүгүн жолугушуу кечебизге куш келипсиздер. Mına 20 yıldan beri yüz görüşüyor tatavuz. Şuna biz öte konuştuğumuz. Bütün klaslar, ballarımız, ayaşlarımız. Anan sözlü birinci biz buna tirüçülükte aramızdan ötüp etken klaslaştırımız var. Ve tirüler Bartolmayın, Martınlar Bartolmayın tirüler Dantalmayın. Anan biz Molla Göğüs çakıp koyduğumuz. Oşaları Kur'an çürüp durup. Anan bayağı kızlarımızın жақындарында ötüp ketken, biz bayağı ballar birimizge kelip ketip durabız. Oşo üçün şu Kur'an'ı bağışlap durup, anan жолугушуу кечесин баштай берсек. Кем болду экен Жаныбек? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون طور سين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ушул окуган Курандын сообун Ахматалы оолу Эралы, Тилек оолу Чыңгыз, Муса оолу Барат, Дүшөн оолу Мавлан, Кеңеш оолу Улан, Бауыр кызы Элмиран рухтарына багыштадык. Ушу аталгандардын жаткан жерлери жайлуу, топурагы торко, иманы жолдошпосун. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Анан немесе жалпы бүгүнкү майрамдык салтанатка тийиштүү атайын ушундай өзгөчө белектерди алып келген экен Манас райондук хатибиятынан. Манас райондук хатибияты тарабынан ислам динин өнүгүүсүнө, өлкөбүздүн тынчтыгына, мусулмандардын биримдигине, мечит медреселерге кошкон зор салымы үчүн мындан кийинки да din исламга жана эл журтубузга көптөгөн жакшы кызматтарды кылып жүрүүңүздү жана үй бүлөңүзгө баардык жакшылыктарды жаратканыбыз өзү насип кылсын дейт. Манас районунун баш имам хатиби Миржалал Арчы Дадабаевдин атынан ардак грамота Айталиев Олжабек агабызга тапшырылсын дейт. Кабыл алыңыздар баракелде. Хатибияты тарабынан ислам динин өнүгүүсүнө, өлкөбүздүн тынчтыгына, мусулмандардын биримдигине, мечит медреселерге кошкон зор салымы үчүн Курманбаев Сүйүнбек агабыз ардак грамотабызды сыйласын деп кабыл алыңыз. Миржалал Дадабаев агабыз өзү келбей калып, ушул районубуздун имамы Жаныбек агабыз алып келди. Ушул белегиңиздер кут болсун. Бир жакшы кабыл тилек. Ассаламу алейкум, акелер, эжелер, жеңелер, баарыңыздардын 40 жылдыңыздар куттуу болсун. Убакыт деген зымырага куш батырып өтүп кетет. Анан баягы жолукканда бир жаштык кести, бала кести эстеп, бүгүнкү тоюңуздар куттуу болсун. Анан ушул келе жаткан 6-июнда болотуна курбан айтыңыздар менен барыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар жакшы өткөзүңүздөр. Жаңы бул Ринат Илиев айткандай, ажыкебиз бүгүн ошол улуу сапарда ошол киши ал киши келмек бул жерге. Анан ошол ажылык да азыр. Анан бизге тапшырган. Тоюңуздар кут болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Аллах таала силердин ризкиңиздерге, өмүрүңүздөргө, ден соолугуңуздарга тапкан табышыңыздар Аллах таала береке берсин. Жашоодо эмне максат кылсаңыз, ошо максатыңызга жетишти Аллах таала насип этип, Аллах таала сиздердин үй бүлөңүздөргө бирөөнүн жаман көз жаман сөзүнөн, өзү жараткандардын жамандыгынан сактасын. Ошо бала чакаңыздардын, кыз-кыркыңыздардын жакшылыгын көрсүңүздөр. Бар болуңуздар, ошо кошконуңуздар менен кошо караңыздар. Аллахумма раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар бирахматика я архамар раҳимин. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Аны эмесе бүгүнкү майрамдын кечебизди баштап уруксат этиңиздер. Алгачкы мынакей ак сөз менен Сүйүнбек агабыз жакшы
майрамдык башын салтанаттуу түрдө ачып берди. Аны эмесе кийинки каалоо тилекти сахна төрөзгө кадырлуу конокторубуздун бири мынакей классташым деп жалпы ушул эл журт менен биргеликте дастаркан жегинен орун берип айтылуу тактап айтпаса классташ кыздардан чакыралы деп чечтик биз жака кадырлуу меймандарыбыз катары. Алгач Бишкектен бери келип отурган бизде ушул Бишкек жараттыда карап койдук. Ушул Бишкектен келип отурган Алмаш эжеке барбы? Ошо жолдошубуз менен бул жака чакырып койгурсак, Алмаш эжени кол чаап тосолоп коелу. Жездерибиз менен бергеликте көңүн ачып бийлеп чыгабыз канаке. Отургандар кол чаап турабыз. Assalamu alaikum, hoş geldinizler. Barakelde. Mınake mıhtı үй бүлө, мыкты эр шакырып болгон үйлөр көп болсо экен деп атам бүгүнкү кечелерчи. Эмесе кийинкилерден болуп мынake бирде алыстан бирде жакындагы чакырып турган болдук. Буюрса жайлыган айынан келип отурган Рыспай жездер менен Жияга Бөлөжекебизди кол чаап тосолоп мынake. Келиңиздер. Келиңиздер, улуулатып кимден баштайбыз сөздү? Уруксат берсең. Калып атсак. Assalamu alaikum. Бүгүнкү кештин коноктору. Мынакей 85-жылды балансыр орто мектебин бүтүп, 40 жылдык кечени уюштуруп берип аткан жигиттер бар болуңар, денсаулык болуңар. Барлығы ушул тойго катышып аткан жалпы кыздар, аяштар, бажалар дейт. Кечүүбүз кутмандуу болсун, баарыбызга денсаулык 40 жыл деген ортодо көп убакыт. Учкан куштай зымырап өтүп эле мынакей 40 жыл болуп калды. Артыбызды кылчайып карасак көзүбүздүн балдарыбыз өзүндөй болуп калды. Мына ушул 40 жылдыкты баарыбызга кут булсын. Баарыбыз денсаулуктуу, ортобуз эч качан азайбай, талашканыбыз сый болуп эле, сыйлашып жүрө берели. Байрамыңыздар менен. Жомон рахмат баракелде. Assalamu alaikum. Туғандар 40 жылдығыңар құт болсын. Денсаулықта болуға, ардайым жақшылық болсын. Ардайым шындай аттастарқанда жолығышып, жақшы сыйдың урмат болыңыздар. Ардайым бар болыңыздар. Денсаулық болыңыздар. Жомон рахмат баракелде. Geçingen bile balдар бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Денсаулыкта болоюк. Ушундай жакшылыктар көп болсун. Аман болуп барыбыз. Рахмат шүгүр. Эзаныбыз болсо дагы жолугушуп баарыбыздын башыбызды кошуп, бири-бирибизди көрүп, бир аз болсо да сүйүнүп, ушундай жакшылыктар болуп турабыз. Эмне дейт? Кечибиз көңүлдүү улансын. Майрамımız da çok olsun. Ayıplarımız gelsin, barakelde. Kutlu klastaşlarım, bugünkü bayramımızın bayramımız kutlu olsun. Bundan 40 yıl burun, 40 yıl burun emez, birinci klas parazı şonda koşmada kaça yıl oldu? Birinci klasta oldu, 10 yıldır oldu, bana 10 yıllıkta dağı Шарларбек классташтын үйүнө отурганбыз. Ана 20 жылдыкты Чыңгыз классташтын үйүнө аябай жакшы сонун күндөр болгон, аны дагы ана бүгүн Кудай тааланын 40 жылдыкты дагы насип кылып атат.
келбей калган классташтарыбыз да бар себеби менен биздин арабыздан кеткен классташтарыбыз да бар эми алардын дагы рахмат эстеп права окутуп баягы эстеп койдук. Сүйүнбек классташ айткандай өмүр разы болмойча тирүү разы болбойт дейт. Ошо балдарыбыз дагы ошол жерде жаткан жерлер жайыл болсун. Бүгүнкү кечебиз көңүлдүү улансын. Ушу кечени уюштурган балдарга, ушу аяштарга рахмат. Баш үстү бириктирип аткан ушу баарыбыздарга ден соолук каалайм. Ден соолук болсо өлгөн адам алтын аяктан суу ичет деген ушул экен мына. 40 жылдыкты да насип кылган экен. Эми буйруса 50 жылда да ушинтип төрт көзүбүз түгөл, арабыз азайбай, ушинтип жакшынакай дастаркондо отурганды Кудай Таала насип кылсын. Баарыбыздарга келип келгениңизге рахмат. Ушу кечте көңүлдүү, ырдап, бийлеп, өздүн көңүлүбүздү өзүбүз ачып, жакшынакай отуруп кетейик. Рахмат баарыңыздарга. Айтқаныңыздар келсін баракелді. Бұл жаққа ар бир кабыл тилек айтканы чыккан меймандар сүрөткө чыгыңыздар, келиңиздер, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алыңыздар. Ар бир кабыл тилек айткан сайын аркасынан сүрөт чыгарыңыз. Сөзсүз түрдө ырдаш керек, же бийлеш керек. Классташ кыздар кандай дайындап келди экен деп балдар күтүп атат буякта. Кимиңиздер ырдайсыздар? Эки кыздын бирөөсү. Анда менсе жанагы бар го, жандырдан өтсөм жылмайт деген музыка деп койсоң. Ай, бара келди. Атайын тентиген бишектен бери келип ошо музыка чалды. Ол жагы бара келди. Калганыңыз билип турайбы ошо? Келиңиздер. Анда эмесе отурган жерибизден бир оюн тамаша кылайык. Бул жактан атайын музыкалык терминдерди жашырабыз. Ким кайсы музыка экенин дароо тапкан болсо кол көтөрсөңүздөр, ошол кол көтөргөн эжеке же байкелериңиздин бирөөсү ырдап бериш керек болот. Бизге ырдап бергендерге гана бийликтерди тапшырабыз. Анда биринчи музыканы жашырып көрөйүк баракелде. Кеттик. Suca çığa geçke oynusun.
айтпай тұрмыз азыр. Бұл жақта тұрмыз. Бірінші конкурстан алғашқы конкурстан сізден қалдым. Кейінгі музыка. Кеттік. Şunday eski müzikal çağırmalarında taneki. Saldım tüm ortası ayacak. Birinden biri kıyın ekene baykuat astara bara geldi. Keyinki müzikal çıkarma Jaşırık Bey. Cüns bu жаққа çıkmadınız. Bilet yok şeyse get kanalısın. Yaşlı kez canım giyimde eskisi kalmaz elime. Bozulan boynumu durmaysın sen bocuğunu bilme. Bozulan boynumu durmaysın sen bocuğunu bilme. Zamansız bana geldi. Qanday qanasız bunu? Canım cıldızlarım var, çoğultularını şu istemezsizler. Keyinki müzikal çalınlar. Sizlerin müzikanızı, sizlerin müzikanızı, sizlerin oğlunuzlarla ardından müzikal çalma hoşuma isterim. Kezi bolçu. Kim bilir? Şeref. Oşol gezde okuyun dep ketken ele meni taşlap ketpe dese kelem degen gülümse
келбей қойдым ошол кезде Бекбол, қайсы? Мен де білмеймін. Бишкекке, ошону билем. Келгенмен Бишкекке сени издеп. Айылға. Ол, келіс, шақырайық. Беш қыстың арасына жалғыз жігітті қойып берейін. Ортада тұрармыз, ортада. Ой, бар екен. Ескірлерді? Енді ескірлерді өзіңіздер ұрдайсыздар, қалағанларды. Мен бұл оны алфавит бойынша қалаған тамған айтам, ошол тамғара келген ыр сіздерден болуш керек. Орысша болсын, қырғызша болсын, қазақша болсын, айтып, жашоуда ошол ыр бар болуш керек. Ойыңыздардың топы салып, менімді шығара салған болмайды, ошол есек алып қойып. Бірінші алфавит бойынша А тамғадан баштап көрейік, қандай жиынтық шығатын болып екен, А тамғасы? Алмадай жүзімі кеткен апамдан башқа өппөгөн ана жасайған чырпықтай анда мен 15 жаштың едім анда мен 15 анда сен 15 анда мен 15 жашты едім. Бара келді. Жашап бола тұрасың. Болсылы болып бізге. Атамызды. Асыл кечим, қайыр перчи махаббатымды. Бара келді. Айылды ары жағында алмалы колхоз багынан қолыма қызыл гүл алып қош-қош күндіз сағым. Бара келді. Арасаққан айжарым, айжарым. Бара келді. Ауысатын айжарым болсылы болды. Алтыным берегиге кетші мында отырсам Болды, жетті. Атқаны қалдың ей таңдағы абир ұйқым ей қанбады Олтырам жалғыз сен ойладым бекер ай сен дағы. Дейберсің. Рахмат, жағдай сізден баштағанбыз, екінші жаққа басы бересіз. Жоқ, сіз осы жаққа бара бересіз, ертеңінде сізге баратасыз. Қыжалат болмаңыз, бары жақшылық бересіз. Кейінгі тамға С. Батпатын ұрдайсыз. Bir, iki. Сен отырған бұл қандай? С. Bir. Қандай да болған шығар? Жардам береміз. Bir, iki. Сағындырба сағынбай. Бара келді. С. сенде Не? сен дегенде сен дегенім сен деген. Бара келді. С. Сенсіз маған жашоо жоқ. Sensiz babacığım şuna el var mı? Kim bilir? Kim bilir? Neden ben istedim? Kim? Aftan özü jastan. Ne? Aftan özü de. Сапырылған сары жалбырап Bana geldi. Sen. Сен насылардағы. Kayda yettin sen boş gerek ha? Ortasında baştan çıkmadık değil mi? Сезімдер учат
hoş bol. Barakelli. Başkası var mı? Başkası gerek bizge. Bir, Bilmem. iki, ay gitmek lazım. Daha vakit var. İki canım. Ne dedi? Sağda de özüm bergen жалғыз Barakelli ha? Bol barakelli, bol çaba. Жаңа sizden başkanımız alma şeşen arjak betine bat dursanız болады. Keyinki qayсы tanga olsun? T. Var dedi. Toboyun boy Var mı diye sıra koyup dersin. T. Ne oldu? Var mı belki? Bir. Çok koyuyoruz belki. Bunda otururuz. Şu kızların arasında canınız öyle siz ekeniz mi? Biliriz belki. Az bir tığ değil mi? Talaslı kız ay. Tam şarkı bana ay. Geliriz. Bekliyoruz. Hani eşlik bilmeye de tuttunuz. Evet, tamam. Tığ. Talasdır kızay, tamşandırgılar. Doğrunu dolkundama sezimde Barakelde. Dolor denir bak. Dolor Toboynunda Boyun boyu basa. Bol çıkamasa da koyun dertlerine başında. Priz. Alma şişeге bir oyun örtümlükte açıp bergen için bizde bizde sponsor var. Sinbek aka bir janlar verdi. Oturup dursanız bol çay koyup barakelde. Şolasın çaçkanı da çiğitey buralığını da. Barakelde taptınız. Canlı sizin detayı oldu. Bağdat taşıyan başarılı tutayız. Kiyiki tanga qaysı? Kiyiki tangani men aytib ko'ray. Bo'ldi. Chi tangasi olsun ha? Chi. Çinliğe çin vallahi ben ne? Ben seni taptım. Barakelde. Chi. Bir. Çağılganday Çağılganday değil. Çat degen kaldı. C'den başlar atlayın. Bir. O şu çağdan bergenler canı bayta. Çanga cungadan başkasındayız. Bir. İki. Ç. Oh! Bir. Çandarında çay içinde selma. Sizin aranızda lan koydum o değil mi? Kim taptı lan? Siz oğul koydunuz ha? Bir. Men seni taptım. Ana bucakta bayken mırda koygan bol çözeceğim. Oldu bana geldi. Siz geliniz. Eceke mümkünüzde oturuyorsanız da bulup Süyünekem özünün beleğini tartılacağız. Birazdan sonra 3 konkursankamız kaldı bizde. Canlar sizden başlayalım ha? Narcaklar tuttursanız bulut. Bana geldi. Giyki tanga Z tangası olsun. Z. Bir. Yeki. Kanay. Z. Zubi. Ve var ya. Z. Zımırayın, bu uçkan uçtayım. Var ya. Z. Çok bulama getireyim. Rahmat, Süyünekem karap koyasın. Bana geldi. Ey gönlüm biliyorsun
ғана жеңішке жетсе болады böyлесе. Так. Кейінгі тамға Х тамғасы болсын. Х. Бил. Х тамғасы байкен бәккенсіз. Х деңізсіз. Бәккенсіз. Тұттыңыз, қарай, мен келдім да. Х. Туба. Хорошо. Сауға барғанда. Оны қарашадан менеджер болып атады, ішін айтып қояды. Негіз қарашада болшы керек. Астар қымынан қырма. Байке, атыңыз кім білесіздер? Дилгир байке бүгінгі конкурстың жеңімпазы атанды. Ол шайға қояды. Сүйінбек әкеміз жолып кетеді сізге. Болды. Баш байке. Түзілген. Біреуіңіздер дағы белексіз қалып кетпейсіздер, бардығын есік алып жазып отырсың бәрі. Рахмат. Емесе орматы туғандар, кейінгі қыздарыңыздарды жездерімен шақыруға рұқсат етіңіздер. Тақтап айтсақ, алыстан келіп отырған Қозыбек жезде, Зубайда Апчевіз Таластан келіп отырған екен, бір қолшақ тасалайық бар екен. Музыканың баштаусында күлдіп жайнап сақтан тұрысқан тасалар. Келдіңіздер! Сіздерменен өнекеш болған төлөн жезде менен сағалат апчейсіз тамада Семетей айынан бар екен. Келіңіздер бар екен. Қолдап тұрамыз. Сөзіңізге сіздерде. Кімден баштаймыз? Алыстан келеді. Талас. Болды бар. Келіңіз. Рахмат. Менен ол болса да бірақ сіздер беріп атады. Сіздерге чоң рахмат. Құрматтуу бүгінгі 4 жылдық юбилейдің кече иелері бар. Албетте біздің жашынаққа ушул Манас районуна караштуу ушул Баласар орто мектеби бүтүргөн биздин татынакай сулуу кыздарыбыз. Сиздердин майрамыңыздар 40 жылдыгыңыздар куттуу болсун. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, сүйүрмат, жакшылык, ушу түгөлөрүңүздөр аман-эсен болуңуздар. Бул жерде да жакшы калып текир айтып кетти. Ошо калып текир баары Кудайдын кулагы ачык дейт. Бүгүн калып текир баары кабыл болсун. Башында жашынакай Куран окуду, бузалганда чоң нерсе. Анткени жашоо турмуш деген арган эле отурбай, биз бүтпөйбүз. Бирок ал келип калат экен. Ошондуктан агиштерде жаткан жери жайлуу топуракта топ болсун. Эскерип койгон бул чоң нерсе да. Ошондуктан эмне дейбиз? Ушул жерде уюштуруп аткан биздин жигиттерге, биздин ушул аяктарыбызга барда чоң ыраазычылыкты билгизем, өзүм атынан, юбилейм атынан, булар да өздөрүнүн ойлорунан чыгат. Ошондуктан бул жерде азыр 4 кишиге чай берсеңер кыйын. Момундай заңыраган имаратты алып, ушунда эч ким жок мынакей. Бул сенсация болуп турган болбоду, между прочим. Мынакей. Могу жакка Сүйүнбек мырза айтып атат, тияк уюштуралы десек, адил болмок дейт. Бирок мунча жерди мен ойлоп аттым келгениче, мынакей жайган тастап койгон баары деген паркет болот. Түрдүү стол жасап коюп депчи. Көрсө деген мынанын баары биздики экен. Ойлоп көргөнчө толтура эл азыр биз менен отурулат деген максатты айтып берет да. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Момундай заңыраган имаратты алып бизди күтүп атканыңыздар. Ошол заңыраган имараттын бир бурчун ээлеп,
Bir üçü değil bu, sizler oturtaslar. Bunun var elde, bayağı Kırgız'da bir жақсы söz var. Güyo düşmanlık bu. Bu barысы, sizlerle birlerin düşmanı, menle birlerin düşmanı. Yani jestlerim aytып, bunu jestlerim kursağında olsunlar, bunlar düşmanları geldirip koysam. Gülqat, sen bir kayak düşmanı derdi, menle bir жақсы düşmanı koysam Gülqat'ta. Bu bayağı ortalığı replika. Oşada olsa dağı, bugünkü bir жашылыққа uyuşturucu geçесін келгендерге білініп қалды. Рахмат. Ошоның башында тұрған жігіттерге, біздің аяқтарға, барлықтарға игілік қалам. Мына жашылыққа ой мақсаттар, игіліктер бар, артылы берсін, ортамыз толы берсін, жылдан жылға көбейе береді. Мына арқыларға біздің игіліктер артылы берсін. Біздің бір жашылыққа жамандық пен жақсылық бірге жүретін, жақсылығымызға көп болып, мынан арқылы жақсылық ормасы біздің ортамызда болсын. Келгелер жақсы бір несеге келеді дағы, ондан кейін шындағы жақсылыққа қатташымызда біз ештеңеден кем болмаймыз. Ошондуктан бүгүнкү биздин кече эң жогорку көрсөтүштө өтүшүнө тилектештир. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Талашка зор насип болсун. Классташтар, урматтуу деп айтканда уже статус биздин чоңапа чоңат болуп калдык. Урматтуу классташтар, мынакей бүгүн жаркыраган ак сарайда чогулуп атабыз. Кудайдын шүгүр, Аллага шүгүр. Төрт көз көп жаккаштай чогулуп атабыз. Анан эми арабызда өтүп кеткен классташтарды кантип эстебей коебуз? Алар кичинекей эстеп чогуу болуп. Алардын жаткан жери жайдуу болсун. Қалған классташтарыбыз мынакей төрт көз көп, мында жакшы 50 жылдыктарда чогулайбыз. Кудай буйруса ошо күндү насип кылсын. Буйруса мынакей 50-дөн өтүп 60-жылдыгына турабыз. Тай не болду, тай болду, чоң ата чоң ата болду, небере жетелеп калдык буйруса. Ушу небере жетелеген колдорубуз да чөбөрө жетелесин. Неберелерибиздин коюнда отурайлы. Кудайым ошол күндү насип кылсын. Кудайга шүгүр үчүн жакшынакай кызын сатып, келин алып, коңуз узатып отурабыз. Эс ала турган убакка деле келдик ошондой деңгээлге. Ушу статус кут болсун, айне чоң ата деген. Мындан арыда ишиңерге ийгилик, ден соолук болгула, бар болгула, аман болгула. Буйруса мынакей классташтарыбыз көрүп сүйүнүп атабыз. Сүйүнүп, ана сарайыбызды кармап атат, иштеп атат. Өзү көпкө көрүнгөндөй мынакей буйруса жаман эмес, Зульфия иштеп атат, мына кызматта иштеген кыздар. Ишиңерге ийгилик, калган классташтарда жакшы мына буйруса бизнес кылып, Бишкекте жүрөт, Дилгиз, Саматка калган балдар. Буйруса баары жакшы көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Чогулганыбыз ушу Кудайым куттасын ушу күндү. Баарыңар аман болгула, бар болгула, неберелердин коюнда отурайлы. Қырық жылдық бітірушілердің жазушылары құтты болсын, жашыңары ұзын болсын, айлы денсаулық қалаймын. Ең жақсы күндері көз жолығып жүреді. Еліміз жақсы. Hurmatlı klassdaşlar, аяштар, 40 жылдығыбыз баарыбызга куттуу болсун. Тоюңуздун аркасында дайыма жакшылык болсун. Кудайдан эмне тилесек тилегибиз кабыл болсун. 50 жылга чейин төрт көзүбүз түгөл болсун. Ушул жерде жакшы айтылган достордун баары кабыл болсун. Кудайдан эмне үмүт кылып тилесек тилектерибиздин баары Кудай ишке ашырсын. Баарыбыз эле бала чакалуу, неберелерибиз, балдарыбыз аман болсун, неберелерибиз аман болсун. Анан классташтар, силерге чоң рахмат ушундай сыйыңарга. Силер аман болгула, аяштар силерге да рахмат. Дайыма эле жакшылык болсун классташтар үчүн, аяштар үчүн. Дайыма силерге жакшылык каалайм. Чоң рахмат бар жерде. Өзү кетесиз. Бирде сүрөткө чыгыңыздар, Mana
келеміз, ырдан сөйлеген қыздарға ырдайды деп бүгін. Барып қыздарға. Келіңіз. Келіңіздер құрметті бүгінгі кешенің қатысушылары. Жалпы қырғызға келген біздің қыздарымызды сахнаға шақырады. Қарындаш деген бір сіздерге алмақшы. Қане келіңіздер. Қыздар, жолда үйде тұрамыз. Келіңіз. Қыздар, келіңіздер. Қарындасым сені сүйредім, жылмайып маған күлесің. Көрді қойсам olur, қарындаш қайда жүресің? О қарындаш, сенде өмір табылмас, көз ашып өтіп барады. О қарындаш, İzledim dahi günü, ama seni çöktüm. Gitti de yesin koydum, kardeş hala yürüsün. O kardeş, seninle ömür kalmaz, göz karışık ömür bana. O kardeş, seni sürdüm, cımayı mağla gözüm. Gönlüm koysam olur, kardeş hala yürüsün. O kardeş, seninle gözüm kalmaz, göz yaşım ödül bana. O kardeş, Emesi, bunday qilaylikchi. Bugungi 40 yillik yo'lishun kechini qutlaqtab atganlardaga kelib atadi bizning orqamizdaga. Kesekka turib qolishdi. Biz hozir alg'achqi qutlaqtovning iyesi, taqtab aytganda belek aluvchining iyesini chaqirashchi. To'xtosin jeste bilan Venerachini chaqiradi. Qo'l chaqirib qo'ysak, barakalla. Qavlab qo'yinglar, barakalla. Qo'l chaqirib qo'ysak, barakalla. Tinchlanamiz, ko'ngil buramiz. Sizlar bugungi bayramingizlarda kim ko'ngil burishi mumkin? Kim deb o'ylaysizlar belekni berib bergan? Belek. Belek? Sizlarga bir belek keldi-da. Buning orqasida turadi. Kim berib berdi deb o'ylaysiz? Kim bor? Berib turganlardan.
Bağla bitti, bir beti gitti. He? Жақын адамдарыңыздар да мындай. Akıl gibi gitti. Апче түсінді ғой деймін. Айта беріңіз, кімден келіші мүмкін белек? Көп келіші мүмкін, қыздарым бар, ұлдарым бар, бір туғандарым бар, барлығы келсе маған белек келіші мүмкін. Şu біреусін ғана айтып көріңіз, біреуден сакейне қармап отам, күмен санап отам, ошол беріші мүмкін деген сияқты. Bir туғандарым ош керек. Bir туғандарыңыз, болды бар екен. Сіздерге бүгінгі майрамыңыздарды құттықтап, өмір жашыңыздар ұзын болсын, бақыттылы болсын, талайлы болсын, айтор өміріңіздермен ардайым бекем жашоодо жашарсыздарга тилектешмин деген Мөзір байке менен Элмира жеңе. Ким болот сіздерге? Сіңді менің күйеуім. Мына барекеле. Алчалар болсын барекеле. Мөзір акебиз менен Элмира жеңемиздин атынан Федерал акчебизге күн токтосун жездебизге 10 литр бензин деди. Кет барат алып кетесиң. Рахмат, кол чапчаңыз менен. Ана эмесе, урматтуу туугандар, тамагыңыздар таамдуу болсун. Тамактан алып жеп отуруп туруңуздар. Биз болсо eski muzikалық чыгармадан аңдап беріп туралы. Bir muzikалық чыгармадан соң кейінгі меймандарымызға сөз кезегін ұзатамыз. Төменгі чыгарма барлығыңыздарды бүгінгі майрамыңыздарды құттықтау мақсатында қабыл алып қойыңыздар. Майрамды кешеңіздер көп болды болсын.
Emese бүгүнкү 40 жылдык жолугушуу кечени куттуктап келе отурган бүгүнкү Манас районубуздун сап башында турган айтылуу Манас райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Эрмекбай Альяновичти кол чаап чакырып коелук баракалла. Кабыл алып коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу агалар, эжелер, жеңелер, жезделер десем болот. Мен Манастык болгондон кийин Манастын кызын алып кеткенибиз жезде болот. Манастык жигит агаларыбызга турмушка чыкканда жеңе болот. Калганыбыздар эже агасыздарда. Анан эми биринчиден баарыңыздарды 40 жылдык жолугушуулар менен куттуктайм. Мен Сүйүнбек ага менен сүйлөшүп отуруп анан 68 жыл менен эмне үчүн байкадым, себеби бизде деле ушундай түштүктө 20 жылдан баштап жолугуп баштайт, 30 жыл, 40 жылда. Анан быйыл эң чоң агам 68-ге чыккан, 68 жылда. Анан быйыл биздин үй бүлөлүк группа бар, WhatsApp барыбызда барбы? Ошо эле бир күн жетелешип чыгып калган экен, катар тизилишип. Анан сиздин 40 жыл болуп калыптыр да деп телефондон куттуктадык. Ошосуңар мына сиздер дагы бүгүн ошол bizde 5 yıl çoğun kestiler, 5 yıl sizlerden erişip çoğuyduk. Ağam joluguşun görüp alıp şu Sүйүнбек ağanın joluguşu şunday kız ötüp otkanын baykadık. Жана бир эжелер үстөн, жеңелер үстөн бирөөсү айтты окшойт. Сүйүнбек агабызды Манас районунун дармык атасына деп. Манас районунун дармык аткан чын болуп калды, себеби мен келип сиздерди куттуктап атам да ошону далилдеп койдуңуздар. Урматтуу агалар, эжелер, 10 жыл бирге окуган, бул эми бир туугандай болуп калат, чын айтыш керек. Биз дагы сиздердин аркаңыздан өчүп билебиз да. Анча-мынча кемчилик болуп калса досторлордун ошол классташтардын арасында кайгырасың. Бир нерсе проблемасы чыгып калса чогуу кайгырасың. Жакшылыгын, жамандыгын чогуу көрөсүң. Буга чейин мына канчалаган жакшылыктарыңыздар болду. Ошо жакшылыктарда тикеден тик туруп кызмат кылып, уул үйлөгөндө, кыз чыгарганда баарына катыштыңыздар да. Бул деген үй бүлөдөн кийинки эле экинчи бир туугандай болуп калат. Андан кийинкиси студент мезгилдеги 5 жыл чогуу окуган курсташтарым болуп калсын, бирок курсташтарым дагы региондун ар бир жагынан келип, өзү менен өзү болуп кетип калат. Ал эми катташкан, ушу жерден 10 жыл окуган постоянно эле классташтар болот да. Ошон үчүн мындай жолугушуунун жакшы жагынан, жакшы да мына бүгүн айтып атат, кечеден бери биз анча-мынча арабыздан ушул күнгө жетпей калган классташтарыбызды чогуу эскердик, ага Куран окудук дейт. Бунун баардыгы ушу бир тууганчылыктын эсеби. Анан эми ушундай бүгүн ниет тилек жаңыртып, 40 жылдыкты өткөрүп, мындан кийин дагы 50 жылдыкта, 60-70 жылдыкта бололу деп ниет кылып атасыздар, Кудай таалам ошол ниетиңиздерге жеткизсин. Ушундай мына кээ бириңиздер аракет кылып, мүмкүнчүлүккө жараша колуңуздардан келишинче мамлекетке, эл журтуңуздарга, үй бүлөңүздөргө мындай өнүгүшүнө салым кошуп атасыздар. Мына кээ бир үй бүлөлөр кээде мамлекетке эчтеке кылбагандай сезет да, жок, сиздер үй бүлөдө туруп, үй бүлөңүздөрдү жакшы багып, балдарыңыздарды жакшынакай чоңойтуп берсеңиздер дагы көбүрөөк үй бүлө балдарды биз ошол мамлекетке кылган салымыбыздар бар. Мына өлкө башчысы, андан кийинки адамдарыбыздын баардыгы айтып атат, көрүп атасыздар. Кыз бала үй бүлөлүк Кыргызстанды көбөйтүш үчүн көбүрөөк балалуу болот деп. Эгерде сиздердин араңыздардан баатырында болгон болсо, андан жакшы. Баатырындагы жетип калган энелериз болсо, аталарыбыз болсо, андан жакшы. Ошондуктан баарыңыздар мүмкүнчүлүккө жараша өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым коштуңуздар. Ошондуктан аман болуңуздар. Бүгүнкү жолугушуудан кийин дагы жолугушууларда ушундай араңыздардан адам азайбастан кийинки жолугушууларды аман эсен чогуу тосуп алыңыздар. Баарыңыздар ал үчүн ден соолуктуу болуңуздар. Жана ниеттилик айтып атпайсызбы? Небиренин тоюнда, Кыбыранын тоюнда чогуу бололу деп Кудай таалам ошол тилектериңиздерди орундаткан болсун. Баарыңыздар 40 жылдык майрамыңыздар менен Аким каттап куттуктайм. Рахмат баарыңыздарга. Сүйүнбекке чын эле районду кармайт. Анан бир-эки кыздарыбызды эстебей калыпсыңыздар. Анча-мынча сүйүрматтар кылыш керек дегенден биз макул болгонбуз, ошону тапшырып коелу. Баракелде.
Манас райондық мамлекеттік администрация басшысы Аким Эрмекбай Аленович Омошев тескеме номер 223 30 май 2025 жыл Манас районының социалдық экономикалық өнігісіне қошқон салымы жана көп жылдық үзірлүү эмгеги үчүн салық қызматының Манас районы бойынша башкармалыгынын кызматкери Манас райондық мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Төрөгелдиева Зульфия Эркиновна сыйланат. Teskeme 223 Manас районы социалдық экономикалық өнігісінде қошқан салымы және көп жылдық үзірлүү эмгеги үчүн бала салуу айылынын китепканачысы Манас райондық мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Тиленбаева Кулира Абдысатаровна сыйланат бар экен. Информация кишине катары айтып коюн аким катары. Быйылкы жылына сиздердин 40 жылдыгыңыз жол ушуңар болот экен деп 2 километр жолду асфальттаган киргизгенбиз. Жакында башталат. Сиздер асфальтка басып калып кетип үспөй кетпей калды. Кийинки айылды аралап келсеңиздер 2 километриңиздер асфальттага. Андан сырткары мына губернатор менен чогуу ушу садикти киргиздик Баласар районуна. Садик башталат. Анын акчасы дагы одан бөлсө чечилип калды. Мектебиңиздер башталып атат. Андан сырткары жергиликтүү бюджет менен спорт залдын курулуп атат. Мына билесиздер да, сиздердин балдарыңыздар дүйнөнүн чемпиону болуп Баласар районунда. Эмнелерди гана көрсөтүп кетет. Ошондуктан ушундай 3-4 иш-чара бар. Андан сырткары кыла турган иштерибиз көп. Мен ойлойм муну баарын чогуу кылабыз. Анан мына Сүйүнбай ага тууралуу дагы жолу айтып коюн. Биздин райондо кандай иш-чара болсо, бул кишилердин катышпай калбаса болду, катышпай калса болбой калат. Мына өзү дагы өзүңө көрүп таштар Афганистандан барып келгенсиз. Мына бул деген эң жогорку сыймык да. Ошол мезгилде биздин мамлекеттин территориясы болбосо дагы СССРдин командасында булар Афганистанга барып өзүнүн может быть кандайдыр коркунучтар болсо да ошого чыдап барып келди. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө бүт иш-чараны Афган уюмун түзүп алып, андан сырткары Баткен уюму, тажик уюмдары менен активдүү иштеп жүрүп. Биздин кандай мамлекеттик иш-чара болсо дайыма катышат. Анан бул агаларыбызга келбегенде анан кимге келебиз? Анан ошон үчүн сизге да ишиңизге келип, ушундай досторду, классташтардын алдында ошо уюштургуч болуп, Манас районуна келгенде тосуп ала турган, методду узата турган болуп, эс толуктоп жүрөбүз. Ийгилик сизге да. Hürmetli klastaşlar, hürmetli cezdeler, bizge şu Can Hakimimiz 3 ay yüzü oldu geldiğinde Ermek Alenoviç, Sular rayonuna girip düştükten Broktu'yu talastık. Uşun için bizge adına cevaplar tuatat, Manazır'da rayonun adını alıp жүрген bir Kırgızstan boyunca bizim rayon Kutlu Bayanlı Ucer, bu kişi gelgenden beri aktif işler жүріп атат, buyuruzda Balasar orta mektet onun lisme girip atat, detsak kurulu atat, jollar kurulu atat, uşu kişinin sağlığı zor da. Ana bizde uşu klastaşların altından sizin adamgerçilik en büyük sapatı jönököylük deyip da. Biz sizden soğanı gerek, siz uşu gelip şeyde tutup atkanız için biz alttan ötep bağıştağız. Adamgerçilik en jönököylüğü bayağı uşu sizden bilin atat da, jönököy adamları menen mamile bulup, jönököy elmenin arlaşıp atkanız, bu sizge olduğun en çok sıylık da biz için. Ошондой bizim klastaşların adından sizden de kelgenizge 3 ay yüzü olup atat, köp işler жүрүп атат, ana biz de kurgoluğa getirip başımızda kalpak iyiz koyalım, işinizi getirip olsun, gençliğiniz bekir olsun, Gülüz'e Balasar'ın ekleri açmışında kalırız çok kozayla. Harekete, balçalar nasıl harekete? Көгүн ашып жер жазып ортого чыгып бир бийлеп көгүн ачалды, барыңыздар ортого бийге чакырабыз. Бир аз да болсо да антрак кылалы, 20-25 мүнөттүк антрак сиздер үчүн болсун. Кеттик анда эмесе. Сүрөтчүлөрдүн жардамы менен бир бир сүрөткө чыгып алыңыздар, эч ким калбасын, Сүйүн экем айтат.
Ketmей turыңыздар, чачырабай тұрыңыздар, урматтуулар. Сіздерде дағы 40 жылыңыздар. Бүгін өзгөчө күн болот деги. Мындайча айтканда дагы бир куттуктоо келиптир. Мына Таластан бери келип отурат. Таласыбыздын маданияттык мыкты кызматкери Айпери Ниязбекова өзгөчө куттуктоолор менен келип отурат. Кабыл алып коюңуздар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушак кечиңиздер менен биз силерге бүгүнкү мааракеңиздерди куттуктап атайын Зуля эжекемди ошондой эле Козубек жездери. Зуля эжекем кеңиз жалпы бир туугандардын атынан кабыл алабыз. Күндүздөр сиздер үчүн анан кайрадан чыгарма аткарып берейин. Кырдестелер сиздер үчүн жаңырсын. Жалпы бир туугандарыңыздардын атынан жаңырсын кабыл алып коюңуздар. Сіздерді 30 жылдықта көрініп өткенсіздер. Сон жаш көрініп өткенсіздер, қандай сон ушундай күндерде жолуган. Биз да ошол күнгө жетели деген жакшы ниет тилектер менен кайрадан эле эжекемдин бир туугандардын атынан дагы бир чыгарма кабыл алып коюңуздар. Жашасын сүйүү дейли махабат, сүйүү деген чыгарманы аткарып берейин. Кабыл алыңыздар.